Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Minisiteri y'umutekano w'imbere muri Tanzania yafunze insengero z'itero rya Panikote ryitwa Glory of Christ Church nyuma y'aho umushumba waryo akaba n'umudepite Joseph Gwajima yamaganye ishimutwa ry'abantu rikomeje muri iki gihugu. Iyi minisiteri yasobanuye ko itero ryafunze kubera ko ryamamaza ubutumwa bukangurira abantu kwigumura ku butegetsi kandi ko bubangamira umutekano w'igihugu. Insengero z'iri tero zikimara gufunga abayoboke baryo bagiye gusengera mu mihanda, hoherezwa polisi bangana hifashishwa ibyuka biryana mu maso ndetse n'amabuye. Ikinyamakuru The Citizen cyasobanuye ko abatawe muri yombi. Gwajima yerutse kuvuga ko ishimutwa ry'abantu riri kuba muri iki gihe ritigeze riba mu gihe cy'ubutegetsi bwa mwarimu Julius Nyerere ndetse na Dr John Paul Magufuli. Ahamya ko yashoboye kugenzura abagera kuri 43 bashimutswe. Yavuze ati siyeme ku bwa Nyerere yewe na Magufuli ntabwo yigeze ishyikira ishimutwa ry'abantu, abari kubikora bafite impamvu zabo bwite. Navuze abantu 43 bamwe baburi irengero, abandi baranapfuye. Umuyobozi wa polisi n'abandi bari munsi y'abashyirwaho na Perezida Suluhu ko abantu bari gushimutwa ntibongere kuboneka. Ni biki biri kuba muri iki gihugu? Uyu mushumba yavuze ko abantu badakwiye guceceka mu gihe hari abari kubirirwa irengero kuko nawe bitabaho. Ati abantu bari kubirirwa irengero kandi nukomeza guceceka ntabwo uzi niba ariho uzakurikiraho. Yewe nabashaye bari gukurwa mu ngo zabo bakagaragara bapfuye, ninde uzakurikiraho? Nyuma yo gufunga insengero Gwajima yari ko atazigera acekeshwa mu gihe abantu bakomeza gushimutwa muri Tanzania. Yari yasabye abayoboke be kwitabira amasengesho y'iminsi 7 muri izi nsengero. Glory of Christ Church ni rimwe mu matorero manini muri Tanzania, ifite igiciro gikuri Dar es Salaam n'amashami arenga 2000 hirya no hino mu gihugu. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika baratwanura igisirikare cya Uganda cyavuze ko ari abakora iterabwoba bitwaje intwaro bicuye mu murwa mukuru Kampala mu gihe kuwa kabiri icyo gihugu kibukaga umunsi mukuru w'abakristo baho Imana, no kuvuga abamaritiri bapfuye mu kinyejana cya 19. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Colonel Chris Mageze yavuze ko itsinda rirwanya iterabwoba ryatahuye nico babiri, umwe muri bakaba ari umwiyahuzi witurikiriza w'igisasu w'umugore, bafatirwa mu gace gatoye n'abifite kitwa Munyonyo mu nkengero za Kampala. Byabereye hafi y'urwibutso rw'aho Imana rw'Umunyonyo rwa Kiliziya Gatolika, aho itsinda ry'abantu bari bateraniye kugira ngo basenge nk'uko bitangazamakuru bya Uganda byabitangaje. Amakuru amwe ibyo bitangazamakuru anakomoje kuyiturika. Wabibonye abwiye ikinyamakuru cyari muto cyo muri Uganda ko icyo giturika cyumvikanye ubwo abantu bari bageze hafi ya Kiliziya bari kuri moto. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza bitazi byatangaje ko nabandi bantu bapfuye cyangwa se bakomeretse. Umuvugizi w'ingabo za Uganda ntiyemeje ko habaye icyo giturika, ariko yongeyeho ko abatetsi bari maso ku kigero cyo hejuru. Colonel Mageze yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko umwe mu bishwe ari umwiyahuzi witurikiriza w'igisasu uri ufite ibiturika bifite imbaraga. Amashusho yatangajwe na televiziyo NBS yo muri Uganda yagaragaje abashinzwe umutekano n'abashinzwe ubugenzacyaha baraho byabereye bakiza uruzitiro. Colonel Mageze yabwiye Reuters ko byemeza ko abantu babiri bafitanye isano n'umutwe ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda ukorana n'umutwe w'itereta ya Kisilamu cyangwa Islamic State. Umutwe wa ADF ntacyo wari watangaza. Uganda imaze igihe kirekire ku nkeke ziterwa n'uwo mutwe. Mu mwaka ushize igisirikare cyaburiye abaturage ko ADF yateganyaga kugaba igitero ahantu ho gusengera, ahantu hurira abantu benshi mu mashuri ndetse no mu mijyi. Muri 2023 umutwe wa ADF washinjwe kugaba igitero cyiciwemo abantu ku ishuri ryo muri Uganda cyicirwamo abanyeshuri 40. Umunsi mukuru w'abaho Imana muri Uganda, rumwe mu ngendo nyobokamana zikomeye cyane muri Afurika, buri mwaka tariki 3 Kamena witabirwa n'abakristo barirwa muri za miliyoni. Mugaye icyubahiro 75 barimo abanyagatolika 22 n'abangirikani 23 bishwe hagati y'umwaka w'1845 n'1847 ku mategeko yatanzwe na Kabaka, bivuze umwami w'ururimi rwa Ruganda rwo muri Uganda witwaga Mwango wa kabiri ubwami bwa Buganda kubera kwanga kwihakana ukwemera kwabo. Uwo mwami yabasabaga ko basubira mu idini gakondo, ariko barabyanga, bashinjwa kumusuzugura, nuko baviramo kwicwa batwitswe. Mu Burundi umunyapolitiki Agathon usanzwe utavuga n'ubutegetsi mu Burundi yatangaje ko amatora ategerejwe muri iki gihugu atari amatora ahubwo ari ikinamico iri gukinwa n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye. Yavuze ubwo ari mu kiganiro n'itangazamakuru i Burundi, aho yasabye ko haba inama yo ku rwego rw'igihugu kugira ngo yamagane ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye butegekesheje iki gihugu gitugu. Agathon yasobanuye ko amatora y'abadepite n'abayobozi baza komine agiye kuba yazamuye umwuka mubi muri politiki y'u Burundi kubera ibibazo biyisanzwemo birimo kudaha agaciro abaturage, kubakandamiza ndetse no kuba nta rubuga rwa demokarasi ruhari. Uyu munyapolitiki yakomeje avuga ko amatora agiye kuba muri iki gihugu asa nk'ikinamico yateguwe na CNDD-FDD. Atayasaba amatora ni nk'ikinamico. Yanaboneyeho kandi kuvuga ko ibikorwa byabanjije aya matora nabyo byagaragayemo ikinamico, kuko yavuze ati kwiyamamaza kwabo nabyo ni nk'imyidagaduro ya CNDD-FDD, byose bisa n'ibyamaze gukorwa. Rwasa kandi yashinjira ishyaka rya CNDD-FDD gucengeza amatwara yaryo mu nzego zishinzwe ibikorwa by'amatora kuva ku nzego zo hasi kugeza kuri komisiyo ishinzwe amatora. Asobanuye ko ina yarindi impamvu ishobora gutuma amatora atabaho mu buryo bunyuze mu mucyo. Yashimangiye ibi ngibi avuga ko ibikorwa byo kwiyamamaza bimaze iminsi bikorwa byakozwe umwuka w'ubwoba budasanzwe, aho ngo abantu baterwa ubwoba n'urubyiruko rw'imbonerakure zisanzwe mu ishyaka rya Evariste Ndayishimiye. Yashuje avuga ko yamaganye iri gukorwa n'abakorera mu kwaha k'ubutegetsi buriho, bakambura amakarita y'itora bamwe mu baturage, ndetse kandi ngo bakabatera ubwoba mu ntara zitandukanye cyane cyane mu bice byo mu byaro.
Nasimbukiye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitwa Rose Njeri umutekinisiye w'ikoranabuhanga n'umuharanira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo muri Kenya yataye muri yombi ku itariki 30 kwezi gushize zira gushyira urubuga rwa interinete rwohereza abaturage kohereza ubutumwa babagana umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari ya 2025. Ifunguro rero yateje impaka ndende muri Kenya no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuze ko ari igikorwa cyo gukandamiza ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Guardian. Njeri yashyikirijwe urukiko rwa Milimani Nairobi, aho ashinjwa kurenga ku ngingo ya 16 y'itegeko rya Kenya ryo kurwanya ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga. Ubushinjacyaha buvuga ko porogaramu yakoze yatumaga ubutumwa bwinshi bwoherezwa icyarimwe kuri email za komite ishinzwe ingengo y'imari, bigateza ikibazo ku mikorere ya systeme za leta. Njeri yerekwe by'agateganyo ku ngwate y'ibihumbi 100 by'amashiringi, ategereje urubanza ko ruzasubukurwa ku itariki ya 20 Kamena. Amnesty International muri Kenya yatangaje ko ifungwa rya Njeri ryerekana ko uburenganzira bwe bwahonyowe ndetse ko urubanza rwo rushobora kutazabera mu mucyo. Umuyobozi w'iri shyirahamwe yavuze ko gutanga ibitekerezo bitagomba gufatwa nk'icyaha, kandi ko gukora urubuga rufasha abaturage kugira mu miyoborere ari igikorwa cyiza umuntu atakabaye afungirwa. Ifungwa rya Njeri ryongeye kugaragaza igitutu kiri kwiyongera mu bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu minsi ishize muri Tanzania hari uburenganzira bwa muntu baturutse muri Kenya na Uganda barafunzwe, ndetse bamwe bavuga ko bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'iyicarubozo. Muri Uganda umunyapolitike utavuga ubutegetsi bw'iro cyiza Besigye amaze amezi 6 afunzwe uzira ibyaha bya guverinoma, mu gihe inteko ishinga amategeko y'iki gihugu iherutse kwemeza ko abasivili bashobora kuburanishwa mu nkiko za gisirikare. Abasesenguzi bavuze ko urubanza rwa Njeri ruzaba ikimenyetso gikomeye ku cyerekezo ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo biri gufata muri Kenya ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Bavuze ko ibihugu byo mu karere bikwiye gushyira imbere uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo aho kuba babikandamiza. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banitswa Minisitiri w'Ubutabera Kongo kuwa kabiri yitabye ubushinjacyaha Kinshasa burimo kumukoraho iperereza ku cyaha cyo kunyereza umutungo wa leta wari ugeneye kubakwa gereza. Constant Mutamba n'abantu benshi bamukikiye babonetse ku biro by'umushinjacyaha mbere yuko yinjira ngo yitabe, aherekejwe n'abunganizi mu mategeko nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo muri Kongo. Mbere Mutamba yavuze ko atazigera yitaba uyu mushinjacyaha, avuga ko uwo mushinjacyaha nawe ubwo hari ibyaha akekwaho. Iyi ni imwe muri dosiye yagarutsweho cyane muri iyi minsi muri Kongo Kinshasa, ahanini kuko mu gihe gishize Minisitiri w'Ubutabera yavuze ko umuntu uzajya hamwe no kunyereza umutungo wa leta yajya akatirwa urwo gupfa. Mutamba kuri urakekwaho kunyereza miliyoni nyinshi z'amadolari y'Amerika yarageneye kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Mutamba yagiye hakana ibirego akekwaho. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abantu benshi barimo umunyamakuru bavuga ko ari abakora mu bintu bya Mutamba hamwe n'abamushyigikiye bamuherekeje ku biro by'umushinjacyaha bavuza amafirimbi kandi baririmba ko ari umwere. Mutamba akekwaho kunyereza miliyoni 39 z'amadolari yarageneye kubaka gereza nshya ya Kisangani. Ashinjwa gutegeka kwishyura amafaranga y'ibanze angana na miliyoni 19 z'amadolari muri iryo soko ryo kubaka gereza mbere yuko ryemezwa n'urwego rubishinzwe. Mu cyumweru gishize inteko ishinga amategeko ya Kongo yatoye ku bwiganze ko Minisitiri Mutamba akurikiranwe n'umushinjacyaha kuri ibi byaha akekwaho. Ni nyuma y'uko Mutamba yari yavuze ko atazigera yitaba umushinjacyaha wari wamutumije ngo atangire iperereza kuri we. Ubwo yari asohotse mu biro by'umushinjacyaha kuwa kabiri, Constant Mutamba yahisemo kutagira icyo abwira abanyamakuru nk'uko ibiro ntaramakuru bya Kongo ACP bivuga. Iki ni kimwe mu birego birimo kugarukwaho n'abantu benshi muri Kongo Kinshasa, bamwe banenga uburyo abategetsi b'iki gihugu bakomeje kuvuga mu bikorwa byo kunyereza umutungo w'igihugu, abandi bashima ko kubakurikirana kugeza kuri Minisitiri w'Ubutabera ari ikimenyetso cya demokarasi no kubahiriza amategeko.